هێزن ئەولەکاریە هەندرین یا باکوور و ڕژلاتی سووریێ di prêskonferanseke de got 12 Nîsanê li bajarê Qamişloyê li darxist encamên xebata operasyona dijî maddeyên hişbir bo raya giştî diyar kir. Di daxuyaniya gohata xwendin ji aliyê hêzin ewlekariya hindirîn tê de hata gotin got hêzin antîteror hat mezintirîn veguhestina maddeyên hişbir ji bo bakur û rijlatê Sûriyê pûç kir. ده انجام لیکولین و دانواز دانیاریان لدو لگرین آرکن سرکه ین کمادین هجبر تیرا درباز دبن و لسر دریجایی دو مهان جلگرینان هزین ما بسر مزنترین خالین سرکه ین کمادین هجبر تیرا دربازی هرمین ما ده و بو و عسکر کرن کدکه و سرسنورین هرم ین دناو برا ما و ارتشان اجتماعی یا گردایی ترکیه. داخویانی هیزن اولکاریه ده هاتا اشکره کرن گو هێزن تژی تاوان û bi piştgiriya hêzên hat berbanga şemmiyê nehê Nîsanê komeke mezin ji bazirganên maddeyên hişbir girtin got 5 wan di herêmên rêveberiya Xweser de kar dikirin. Li kêleka daxuyaniyê berdevkê fermiyê hêzin ewlekariya hindirîn ya Bakur û Rijlatê Sûriyê Elî Elhesen ji bo dengê Amerîka diyar kir got hêzin ewlekariya hindirîn ji destpêka sala bûrî de dest bi bêngava jiyan berpisyariye ya li dijî maddeyên hişbir kirbû. ما دو قناغ جه پنگاوه بداوی کرن. جناو وی کنترول کرنا اف مقدار مزن جمادین هشبر دوی اپراسیونا کو ده انجام ده 5 بازرگان هاتن گرتن کو لحرم جزیره چالاک بون. شر مادین هشبر شرکی وکریه. دناو براما او چتین کو بناو ارتشان اجتماعی ده ین سر به ترکیه و. Pîlançoya operasyonên hêzên ewlekariya hindirîn yên hatine eşkekirin ev bûn. 196 libên hişbir ji cûreyê kîptîkol, 476 destek û cûreyên heşîşê, 11250 dolarên Amerîkî yên sexte. Her wiha hêzên ewlekariyê gelek cibilxane û amûrên teknîk û têkiliyê yên wên tora bazirganên maddeyên hişbir desteser kirin. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.